Girube mag mine maromo 50 oyudo kony kuom chenro mar pidho gwen e kaunti ma Uasin Gishu kotelnegi gi jaod bura Gladys Mbosh-Sholei. Jagoro maduong' e migawo mar pith Jonathan Mweke olero ni gwen gi otimnegi nonro matut kendo biro kelo ber kod medruok nyadidek ne jopur ka opim gi gwen mamoko. Miche gi miche mag mine ne oromo e ward ma Tambelio e kar chung' od bura ma Moi Ben mondo mi giyud nyithi gwen maromo 5,000 mane ipogo. Jagoro maduong' e migawo mar pith Mweke owacho ni piny owacho ochung' motegno mar neno ni jopur gi johala oyudo yuto mondo mi gichop dwaro ma jatend piny William Ruto e tieko dhier e kind oganda. Kae na wakulima tuna agenda ya serikali ya bottom up economic transformation. Hiyo inamaanisha tuende tupate yule mtu ako hapo chini kabisa hajiwezi, umpatie training, umpatie mradi anaweza fanya kazi nao kwa haraka ndio apate pesa kwa haraka. Hii kuku tumepatiana leo ni vifaranga za siku moja, 1 day old chicks. Within 2 months itakuwa imekuwa inatega mayai na unaweza uza kwa nyama. Yule mtu ambaye alikuwa hana kitu kwa nyumba yake sasa atakuwa na pesa mfukoni. Hii shida ya maneno ya madawa yenye inadhuru maisha ya watu na kutupatia magonjwa kama kansa, kweli nimekuwa nikiongelea hii mjadala tangu 2019 katika bunge na tumeweza kufika mpaka kwa ministry. Kwa sasa tuliweza kupitisha mjadala katika sheria katika bunge. President alisign in December 2024 hiyo sheria, na hiyo sheria inasema ile kitu imepigwa marufuku katika Amerika ama katika Europe ule Uingereza haiwezi kukubalika kuingia Kenya. So kwa sasa tunangoja watu wa KEBS wafanye kazi yao.